ranu zoru 6. aprila 1941. godine trupe sila osovine prešle su granice Jugoslavije. U brzom naletu Jugoslavija je zbrisana sa geografske karte Evrope. Još jedna zemlja bila je definitivno pokorena. Tako je to bar izgledalo u očima nemačkog komandanta koji je u glavnom gradu vršio smotru svojih trupa. Hitler i Mussolini bili su zadovoljni. Ali 7. jula 1941. godine u zemlji je buknuo ustanak protiv okupatora. Od tada pa do kraja rata Hitler je bio prisiljen da u Jugoslaviji, pored kvislinskih formacija, drži i svoje 22 elitne divizije. Naša priča govori samo o jednom, veoma značajnom momentu iz te borbe. U februaru 1944. godine Adolf Hitler izjavljuje svom generalštabu: Ich bin über den Umfang von Titos Partisanenbewegung bestürzt und beunruhigt. Zu ihrer Vernichtung sind alle verfügbaren Kräfte einzusetzen. Sie muss um jeden Preis liquidiert werden, ohne Rücksicht auf Verluste. U Führerovu Vučiju jamu hitno je pozvan Der Kommandant der 2. Panzerarmee auf dem Balkan, Generaloberst Lothar Rendolitz. Soll hereinkommen. Eintreten, bitte. General Rendolitz, können Sie sich vorstellen, warum ich Sie hergerufen habe? Nein, mein Führer. Ich habe Sie als fähigen und erprobten General von der Ostfront zurückgezogen und auf den Balkan geschickt, damit Sie dort aufräumen. Sie haben mich enttäuscht. Der Banditenführer Tito verfügt heute über doppelt so viele Kämpfer wie vor Ihrem Eintreffen. Sie haben alles unternommen. In 10 Tagen habe ich die ganze jugoslawische Armee zerschmettert. Und Sie schlagen sich jetzt schon das 4. Jahr mit diesen Partisanenbanden herum. In der vergangenen Offensive haben wir sie bis zur Sutjeska getrieben und fast vernichtet. Fast vernichtet? Die deutsche Wehrmacht hat sie fast vernichtet. Eine zuchtlose, hungrige, zerlumpte Bande. Und das sagt mir mein General. Mein Führer, das ist ein Krieg, den unsere Soldaten nicht gewohnt sind. Ich erhalte 100-fach Anträge meiner Soldaten, die mich ersuchen, sie an die Ostfront zu versetzen. Mich interessieren nicht Ihre Schwierigkeiten. Den wievielten haben wir heute? Den 12. Februar, mein Führer. Den 12. Februar 1944. General Rendolitz, ich verpflichte Sie, Tito sofort mit seinem Stab gefangen zu nehmen und die Partisanenbewegung in kürzester Zeit zu liquidieren. Kommen Sie näher. Wie ich Churchill kenne, wird er versuchen... Wo sind wir, Sturmführer? In den Bosnischen Bergen, Herr General. Haben Sie schon jemals einen Fallschirmabsprung versucht, Sturmführer? Nein, Herr General. Vielleicht werden Sie es bald tun müssen.
Tag, meine Herren. Was gibt es Neues? Alles in Ordnung, Herr General. Wie steht's in der Heimat? Wo ist Oberst Pfannbiller? In Ihrem Arbeitszimmer mit Ihren Offizieren und Sturmführer Ripke. Die Herren warten dort bereits auf Sie. Gut. Wer hat diesen blöden Steckbrief am Eingang drucken lassen? Der ist aus Agram eingetroffen. Unfähige Dummköpfe. Solche Steckbriefe nützen Tito mehr als uns. Schon angekommen, Herr General. Möchten Sie sich ausruhen, oder? Sind alle Kommandanten hier? Ja, wenn Sie wünschen, können Sie warten. Ich habe nicht viel Zeit, meine Herren. Bitte nehmen Sie Platz. Ich komme aus dem Führerhauptquartier, meine Herren. Ab sofort haben Sie eine spezielle Aufgabe für deren Durchführung, Sie dem Führer des Großdeutschen Reiches direkt verantwortlich sind. Ab heute gelten für alle Einheiten Sondermaßnahmen hinsichtlich der Mannschaftsausbildung, die sie in schriftlicher Form von Stabschef Oberst von Pfannbiller erhalten werden. Das wäre alles, meine Herren. Gibt es noch Fragen? Bitte, Herr Hauptmann. SS-Hauptsturmführer Ripka, Kommandant des SS-Fallschirmjägerbataillons 500 in Mataruszka-Banja. Meine Einheit zählt in voller Formation 500 Mann. In der letzten Zeit hatten wir Verluste. Es fehlen mir 120 Mann. Ist es notwendig, die Zahl zu ergänzen? Absolut, Hauptsturmführer. Übrigens, Hauptsturmführer, dieser Tage werden wir, Sie, Pfannbiller und ich eine Sonderbesprechung haben. Jawohl, Herr General. Weiter? Meine Herren, alle diese Vorbereitungen sind strengstens, ich betone strengstens, geheim zu halten. Herr General? Moment. Danke, meine Herren. Begrat ist in der Leitung. Ich erwarte Sie heute Abend bei mir, sagen wir um 7. Ja. Zu einem Glas Weinschell. Ja. Das ist nicht möglich. Ich gebe Ihnen mein Offiziersherrenwort. Was sagen Sie? Der Kommandant von Belgrad, ein erprobter deutscher Offizier, fährt von seiner Wohnung in Zivil bis zur Kommandatur und zieht sich erst im Stab um? Und das alles aus Angst vor einem Attentat? Mit dem deutschen Offizier geht etwas vor sich. Nicht mit, sondern um ihn geht etwas vor sich. In diesem kriegerischen Lande weiß man nie, von wo aus man einen Schuss erwischen kann. Ja. Darum lese ich die Artikel von Goebbels und habe immer hinterher eine bessere politische Verdauung. Was erwartet der Führer eigentlich von uns, wenn ich fragen darf? Der Führer ist mit unseren Ergebnissen mehr als unzufrieden. Wissen Sie, was er will? Tito will er. Der Führer will Tito haben. Tito persönlich und seinen Stab, Herr Oberst. Und schauen Sie, vielleicht gibt es diesen Tito überhaupt nicht. Was, wenn er nun nur eine Legende, ein Symbol wäre, trotz aller Bilder und Dokumente, über die wir verfügen? Flucht. Unsinn! Auf Schritt und Tritt ist eine Hand zu spüren, ein Wille, ein Stil, das ist er. Diese Legende muss aus ihrer Höhe herabgezerrt, zertrampelt und lächerlich gemacht werden. Übrigens, Herr Oberst, haben Sie vielleicht in der letzten Zeit Ihren Freund Otto Skorzeny gesehen? Oder? Nein. Seit er Mussolini aus Granz Hasso geklaut hat, wurde Skorzeny zu einer sehr wichtigen Persönlichkeit.
Was halten Sie davon, dass auch wir einmal Grand Sasso spielen, diesmal ohne Ihren Freund Skorzeny? Und jetzt eine kleine Schachlektion, Herr Oberst. Hören Sie mich mal gut an. Sehen Sie, der Turm kann alle Ihre Figuren erreichen. Vom militärischen Standpunkt aus wäre der Turm hier unsere Hauptstütze, nicht wahr? Stimmt. Der Turm jedoch hat uns auf dem Balkan nicht viel geholfen. Deshalb müssen wir etwas Besseres finden. Wie wäre es, Herr Oberst, wenn wir den Feind durch einen Blitzangriff rücklings überrumpeln könnten? Da haben wir ein Röstel. Schachmatt, Herr Oberst, ein senkrechtes Manöver und Sie sind gefangen. Sie haben mich überrascht. Finden Sie nicht etwas dran? Wir werden unsere neue Operation Röstelsprung nennen. Operation Röstelsprung? Fallschirmjägerüberfall auf Tito? Damit bin ich nicht einverstanden. Wir werden das ganz einfach Röstelsprung-Studie zum Einsatz des SS-Fallschirmjägerbataillons 500 nennen. Sollen unsere Offiziere ruhig denken, dies sei alles nur ein Planspiel. Wann fangen wir an? Sofort. Stellen Sie über alle Kanäle, auch die der Ustaschas und der Tschetniks, genau fest, wo Tito sich augenblicklich befindet. Achtung, Division Brandenburg, Banja Luka. Geheim. Eilt. Wo befindet sich Josef Broz, genannt Tito? Herr General, wir wissen, wo Tito ist. Wo? Wo? In der War. Wie viele Truppen sind dort? In der War selbst nur wenig. Alle Einheiten befinden sich in ihren Stellungen. Wenn diese Landkarte nicht lügt, ist der ideale Platz für einen Fallschirmjägereinsatz. Machen Sie sofort Luftaufnahme von diesem Gelände. Hej, djevojke, gdje ste? Ide Milan s aerodroma. Ko će s njim i njegovim autom, taj je digo nosim. A kad bavi gleda u nebo i čeka engleske podobrance. Samo je Shilton. The girls really after our driver Vasil. And they don't exactly hate you either. These are future commanders. Oh, officer school. Yeah, officer school. Oh. Have they been in the fighting yet? Most of them have been in it since 1941. Oh. Yeah. Ma reci ti rođaku da je njima ovo učenje teže od najteže borbe. Well,
Here we are in the capital of liberated Yugoslavia. Oh. Da ustavim, a? Zašto? Ma bojim se uslikat će ga ukrivo, pa će se čuditi Amerikanci kakav je to partizanski grad. Would you like him to stop? No. Okay. Vozi vas. Hey. It's okay. It's ours. I see. And if you don't mind my asking, what did you do before the war? Me? Hmm? Oh, I was at school. In gymnasium. I see. When this war is won, I'll go back there for another year. Uh-huh. And him? Šta te pita ovaj? Pita šta si radio pre rata. Šta sam radio prije rata? Bolje ti njega na rani. Otkako je stiga nije čovjek ništa zagriza. Kamered Vasina wants to know if you are hungry? He was a peasant. And now peasants are very, very hospitable. You like chocolate? Hvala, rođače. Ne mogu ti ja toga. You want this? Ja? Thank you. Zaustavi, idem do skoja. Just a moment, please. Okay. Bili mi saveznik šta zapalili, a? Yes. A neka, hvala ti. Hajde. Ma bogati rođače, gdje ti držiš ovaj duvan? Ko da je iz apoteke. Nego stavi ti malo od našeg da ti prodrma džigericu. A, slušaj, daj ti meni ovu novinu. Ima tu papira da će mi biti do kraja rata. Hoćeš? Sad je dobro, pobratime. A gdje si ti bio dok smo mi korijenje jeli i konjsko meso? Moj brate. A bolje da si i sad došao, nego nikad. Daj, puši, rođače. Puši. Good. A što onda činiš ovako? Kad ti je good. Nemoj tako, rođače. Nisam dobro čuo šta kažete drugovi politički radnici. Kamion. Opet se praviš Engles. Kako je naučio engleski, ne razumije ni ovaj naš krajiški. Došli su nam delegati cijele zemlje raskirijući glavu, a on štedi jedan kamion. Cicija kapitalistička, ne govori ništa nego daj kamion. Kao što vidiš, u manjini si. Ma vi mene hvatite za reč da sam lično drug Tito pa mogu da odlučim. Ti si Tito za kamion i Vasina. Odlučeno. Ma jadan je onaj koji s vama mora bitku da bije. Pa onda pripremite zastavi i napravite raspored po selima, a ti, Slavko i Savice, pronađite one glumce i napravite programe za 5 seoskih priredbi. Jasno? Jasno. Jasno. Jeli, Milane, hoće li biti što cipela skoro? Biće kad ih skineš sa Švaba. Jedva čekam da se završi rat. Sigurno ćemo u svojoj novoj državi imati fabriku cipela. Ja što ćemo nego imati? Sekretar, kad budeš pravio raspored za posle rata, piši. Ja ću da radim u fabrici cipela. Svaki dan ću menjati jedan par, a nedeljom 2. Jedne prije, a jedne posle podne. Ko o čemu, moj Savica, samo cipelama. Nego slušaj, Milane, ti si nekakav đak. Je li Iljf i Petrov jedan ili 2 čovjeka? Ma 2 brate, jedan ti je Iljf, a drugi Petrov. Kao Slavko i Savica. Eto, dobio sam. Pa kako onda pišu 2 čovjeka istu knjigu? Lepo, jedan diktira, drugi zapisuje. Sigurno. Jel vam sada objasnio? Ma znao sam ja to sve. Znao si. A još jučer si mi pitao da li je ta zemlja da ima zlatne telade. Zdravo, drugi. Zdravo. Zdravo. Uhubit će me Vasina. Dole me čeka jedan američki novinar. Aj, zdravo, skojevci. Zdravo, Milane. I dobili ste kamion. Pozdravi Vasinu. Ajde, sekretare, da pravimo plan za kongres. Hajde. Prvo. Daj mi poštu za komandu područja. Ha? Poštu za komandu područja. Just a moment, please. It's okay. Thank you. Daj. Drži. Zdravstvuj, Sirjoža. Samo požuri, sve smo već izrazgovarali, pa ne znam šta bi ga pitao. Well, Drug Vasina, Jest. what make is this anyway? Ovo?
Talijan fabrik Beret. Njega sam im digao kod kapitulacije. A ovo je Deutsche Fabrik. Zgulio sa Švabe u borbi, a prekrojilo mi ga ođu u drvaru. A ovo ti je moj rođače Domobransko. Quisling Fabrik. Quisling? I opet oto lani u Bijaću. A ovo su partizanske čizme. Nija sam vakuisao u našoj internaturi. Stani, Envere. Stani. Neka i tebe uslika za američke novine, pa kad nam ih pošaljate, slatko ispušim u cigari. Bravo. Bravo, drugovi. Ne dam. Daćeš, Boga me, ako si komandant područja, nijesi Bog otaca. Soli nemamo zrnce već mjesec dana. Znam ja vas iz Prekaje. Hoćeš li da ti pregledam skladište? Tako je. Hajde, pogledaj kad si baš navrao. Nemam ja ništa protiv. Liko pišu mu cedulju, nek podigne kilu soli. Što će mi to? Znam ja gdje ću. A gdje ćeš ti? Drug Tito. Znam ja gdje je on. Svi mi znamo. Tu je on, tu. Sinoć je prošao kroz selo i pitao kako živimo. Pa? Da sam ja znao, ja bih rekao, nije orđevo druže Tito, samo da nam drugi dijeli ranu, a ne ovaj Brko što zakida gdje god more i kako god koga stigne. Ajde, ti sjedi pa dijeli, ako ja ne znam. Što se sad ljutiš posmu, Čačin? Nije sam došao u samostalnu akciju. Druže Brko. Ja. Druže Brko, stigao je da američki dopisnik nešto lijekova za bolnicu. To nije Amerikanac donio soli, pa vidiš da ovi ljudi iz Prekaje nemaju čime puru da osole. Daj je dijete to će da uči. Uzdravlje, druže Brko. Zdravo. Pozdravi. Stigla je pošta iz Petrovca. Jesi li vidio ovoga? Pa ko će sve to da nahrani? Jedan traži odjeću, drugi kruh. Svi ovamo navale. I oficirska škola, i kursisti. Pa oni i glumci, vrate. Pa dobro, ko se brine za vrhovni štab? Tačno. Ako štampari dobavlja papir, sve Brko. Opet Brka. A za ranjenike, ko se brine? Opet Brka. Sve je meni palo na vrat. Dobro što stojiš tu i čekaš. Hajde odvedi onog američkog novinara u misiju. A onda ravno u Šipovljane. Odnesi one cipelavnoju. A ne mogu ministri da idu bosi. U redu, druže Brko, samo da skočim do bolnice i odmah ću. Dobro, hajde. Zdravo. Zdravo. Zdravo, drugarice Lika. Zdravo, Milan. Sie, ein weißer Mantel, dort ist sicher ein Lazaret. I tako sam ti ja, draga majko, po zadatku naše narodne revolucije naučio pisati. Jesi li napisala lepa? Jesam. Pa ti sad javljam da sam živ i zdrav, što i vama svima želim. Avioni! Avioni! Drugovi! Rezi, druže komandiru! Avioni! Avioni! Datina, smiri se. Čim čuje avion, uhvati ga Šipčana. Smiri se, Datina. Tako. I tako ću vam, draga majko, od sad češće pisati. Voli vas sve, vaš sin Jovo. Jesi li stavila sve? Jesam. Pošalji to. Hoću. Zdravo, Deso. Zdravo, Milane. Zdravo, Lepa, kako si? Milane, ja nisam za tebe lepa, nego drugarica bolničarka. S tom službeno razgovara. Pa izvoli, drugarice bolničarko. 1, 2, 3. I pripazi dobro da ti nisam ukrao neki aspirin. 22, 23, 24. A šta je s tobom? Čuješ li me? Čujem. Pa onda odgovori. Druže poručiće, primila sam lijekove, sve je u redu. Hoćeš li potvrdu?
Boga mi ću te istući, hoću na časnu reč. Zato se ide pred ratni sud. Oficiri ne smeju tući borce. Ma ja ću tebi istući kao brat sestru, a ne kao oficir borca. Jasno? Tuci, ajde. Ako nemamo roditelja, to ne znači da mi ti moraš tutorisati na svakom koraku. Ko ti tutoriše? Ti lično. Svaki mi korak gledaš kao da sam dijete. Ma šta vičeš? Čekaj malo, moment. Što si se uzjugunila? Samo sam rekao upravniku bolnice da pazi na tebe. Mogu ja sama sebe paziti. Punoletna sam. Pa brat sam ti. Da ti nisi tu, već bih ja otišla na položaj. Ovako će rat završiti, a ja neću uhvatiti pušku u ruke. Stariji sam od tebe 3 godine i 4 mjeseca. I 3 mjeseca. Nije nego 4. Koji je onaj? Koji? Ono što si smeška. Amerikanac, sigurno mu se sviđaš. Šta ima na meni da mu se sviđa? Ne Od znam. njih su devojke 100 put ljepše. Evo ovo ti je posle. Meni? Da. Evo ti ne. Sad slikaj, saveznici. Situacija na frontu se popravila. Pazi da se ne napiješ, unutra je liker. Recimo hvala. Dobro. A sad doviđenja, čekaju me ranjenici. Čekaj. Imam propusnicu za kino, hoćeš sa mnom? Neću. A koji je đavo ušao u tebe? Neću da me svuda vodaš za ruku. Idem ja sa svojima u kino. Pa baš nećeš sa mnom. Rekla sam. Dobro. Tražit ću da mi prebace na front, sad je najgušće kod Kupresa, idem tamo. Zdravo, lepa i hvala. Zdravo, Šuću. Daj mi tu kartu. Zdravo, drugovi. Zdravo, duže. Zdravo. Vasina. Šta je? Hoće li on nama zameriti što smo ga toliko vodali? Ma reci ti njemu prvo da ti je to sestra, ili on nešto izbuljio oči, sigurno će reći vidi kako partizanski oficiri vode ljubavnu dugu. Charlie, my sister. Ah, is she beautiful? Yeah, beautiful. Gdje ćemo? Vozi u misiju. Partizan Express. Reci ti njemu da je to jedini u zemlji koji je siguran da ga partizani neće dići u zrak. Charlie, it's the only train safe from partisan mines. That's great. It'll make the paper sell like hotcakes. Here we are. Well, these are your new apartments. Neš vala niti dugo. Well, what make is it, Druk Vasina? Ovaj ti je šporet rođače služio sve vojske prije nego je došao u moje ruke. Odite, odi. This is your new landlady. Your colleagues call her Ginger. And how do you do, Ginger? Ajde. Come here. Hey, how are you, huh? Charlie, you don't mind I've taken you a bit around our republic. No, on the contrary, I'm very, very Yeah. glad. It'll make an excellent lead for my article. Bravo. Zdravo, Charlie. Bravo, rođače. Hello, boys. Good God, it's Charlie. Hi, Charlie. Where the hell you been? Good to see you. For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. Where the hell you been? Having a good trip? Yeah, excellent. We had a solemn escort of 5 Messerschmitts all the way. Come on over here and let me introduce you to the English. Allow me. Charlie Butler, the most literate American. How do you do? How do you do? New York Times. Yes. It's an excellent paper, full of precise predictions which turn out the opposite of what happens. Well, we recently stated that England is the strongest and greatest power on earth. Good. You've got something right at last. Well, we sometimes do. Look, they've already got the word that Charlie's here. Patty. Sehen Sie sich diese Schützengräben um den Friedhof an. Ja? Die sind sicher nicht ohne Grund da. Da ist auch ein Bunker. Schützengräben und Bunker auf einem Friedhof? Was halten Sie davon, Herr Oberst? Was steht in den Informationsangaben? In den Häusern um den Friedhof befinden sich alle Haupteinrichtungen der Partisanen. Da ist er, ohne Zweifel. Tito ist hier. Unsere Hauptkräfte werden hier vorstoßen.
Die arme Rübka. Wie sieht es bei seinem Fallschirmjägern aus? Sehr gut, Herr General. Rübkas Bataillon besteht aus Sträflingen. Eine erprobte Einheit, die schon mit den russischen Partisanen zu tun hatte. Ich kann nicht sagen, dass ich für Kriminelle beim Heer bin. Aber ein reuiger Sünder ist mehr wert als 100 Gerechte. So haben wir es wenigstens gelernt. ich habe recht. Also werden Rübkas Fallschirmjäger direkt ins Zentrum springen. Ich würde an Ihrer Stelle mit dem Gartenspielen aufhören. Heute Nacht werden wir wahrscheinlich wieder Probealarm haben. In ein paar Tagen wird sich Ihnen vielleicht eine außerordentliche Chance zur Rehabilitierung bieten, die Sie ausnützen sollten. Willi, aus welchem Grunde habe ich die Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten? Welcher Paragraph des Strafgesetzbuches? 158. Also 5 Jahre Zuchthaus. Und Speer? Jawohl. Ihr Steckenpferd? Paragraph 256. Passive Bestechung. Und Sie? Beweismangel. Wie lautete die Anklage? Giftmord durch Tabletten. Oh, wissenschaftlicher Arbeiter. Schlafen gehen? Morgen um 6 Uhr Marsch. 4 Stunden Schießübungen, 4 Stunden Fallschirmübungen. Gibt es Fragen? Ich für meinen Teil würde sogar über die Fälle abspringen, wenn man mich nur danach amnestiert. Und sollte es auch nach dem Tode sein? Alles ist so rätselhaft. Vielleicht werfen Sie uns über London ab. Das macht nichts. In London habe ich einen Bekannten, bei dem wir Englisch lernen können. Du, was macht denn der? Er ist Polizeichef. Licht aus! Fliegergefahr! Avioni, Belgi! Belgi! Komandir nam se sam ubio na sutjesci. Nije htio da nam bude onako ranjen na teret. Zdravo, druže, komandante divizije. Zdravo, junacina. Mnogo ti muči. Muči, đavo. Izdrži još malo, dacina. Izdržite još malo, drugovi. Uskoro ćemo vas liječiti u pravim bolnicama. Zdravo, Jovice. Zdravo, druže komandante. O, zdravo, Mićo. Kakva je hrana? Boga mi, druže majore, dobra. Bolja nego u Njemaca. Kad se ti to kod njih hranio, Mićo? Cijeli rat jedem njihove konzerve, druže Mitre. Već mi to javno? A, na travu si već zaboravio, a? Nijes. Druže, komandante, kakva je situacija na frontu? Gdje su naše brigade? S one strane Bobare, dacina, kod Trubara. Sad ću ja skoro, druže, komandante. Ma ne pušta me ovaj, a zdraviji sam od njih. E pa, drugovi, zdravo. Zdravo. I da iziđete Zdravo. što prije. Zdravo. Zdravo, druž Mitre. Zdravo, dacina. Zdravo, druže. Zdravo, Jovice. Zdravo, druže komandante. Jeste li čuli? Nije mi daleko brigada. Stiću ja nju. Doktore, kako se to leči? Živčani napad. Onim čega ovdje najmanje ima Miro. Uskoro ćemo ove teže prebaciti u Italiju. Ovi Englezi nešto danas dugo kruže. Ako sad bace tovar, odnijeće vjetar Njemcima u Bihać. E pa, doktore, onda doviđenja. Zdravo, drugovi. Zdravo. Doviđenja. Zdravo. 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 Mitre, da ne zaboravimo. Ja sam juče po naređenju Vrhovnog štaba prebacio svoju 3. ličku brigadu iz Drvara na položaj. 15 km odavde. Morat će tvoj prateći bataljon da preuzme njihova stražarska U mesta. redu. Idemo do Pećine da se dogovorimo.
Drže li se tvoji naredbe o ranom ustajanju za slučaj Ne napada? vesele se, ali ustaju. Jedan vočak spava pod oružjem. Moraš biti pripravan. Tvoj bataljon sada je jedini u Drvaru. Već sam rasporedio bataljon. Jedna četa drži gradinu i položaj oko pećine, drugu u centru oko groblja. Treća je u Bastasima, znaš zašto? Četvrta kod stranih misija. A tenkovski vod je smešten u vrtačama, ali se stalno kvari. Englezi kod druga Tita. Uskoro će rođendan maršalu. Poklonit ćemo mu novu uniformu. Hören wir uns jetzt einmal unseren Plan an. Wir haben gesagt, dass wir den Schwerpunkt auf dem Friedhof verlegen werden, wo sich Tito befindet. Das heißt, die Gruppe Panther wird zuerst gegen seinen Stab vorgehen. Die übrigen Gruppen der Seglergruppe Stürmer, Draufgänger, Greifer, Beißer und rücksichtsloser Angreifer nehmen die ausländischen Missionen, den Sender des obersten Stabes und besetzen die wichtigsten Kreuzpunkte. Und wo sind die Engländer und Amerikaner? Hier, sie sind mit London und Amerika markiert. Dann folgt der Angriff der Kampfgruppen Grün, Blau, Rot. Sie helfen bei der Einnahme der Zitadelle und stellen dem Bataillon das Kommando. Um wie viel Uhr lassen wir die zweite Welle los? Ungefähr um 12 Uhr. Ich hoffe, dass Tito und sein Stab bis dahin schon gefangen genommen sind. Haben Sie die Truppenverteilung genau nach meiner Skizze vorgenommen? Ganz genau. Gleichzeitig mit den Luftlandetruppen stoßen von allen Seiten die Landstreitkräfte auf der War vor. Jede Flucht ist unmöglich. Innerhalb 24 Stunden treffen unsere Truppen in Drvar zusammen. Wir werden also alle 20.000 Mann, die uns zur Verfügung stehen, einsetzen. Auf jeden Fall. Aus Richtung Bihać kommt das 92. motorisierte Gebirgsjägerregiment. Aus Srb das 384. Infanterieregiment und der Spähtrupp der 373. Legionärdivision Tiger. Aus Knin und Livno ein Bataillon des Regiments Brandenburg. Aus Jajce das 13. Jägerregiment der SS-Division Prinz Eugen, aus Banja Luka das Panzergrenadierbataillon 202, aus Bosanska Krupa das 373. Ersatzbataillon der Legionärdivision Tiger. Die Truppenbewegungen sind in entgegengesetzten Richtungen durchzuführen, zwecks Irreführung des Feindes. Haben Sie alle Verschleierungsmaßnahmen getroffen? Keine einzige Einheit weiß etwas hiervon. Ich habe erfahren, dass Otto Skorzeny in Belgrad war und nach Tito geforscht hat. Vielleicht hat er seine eigenen Pläne. Nur wird er nicht zum Ziel kommen, dieser ehrgeizige Abenteurer. Damit wir nicht vergessen, lassen Sie in Drvar gleichzeitig eine Gruppe von PK-Leuten abspringen. Sie sollen die Festnahme Titos dort filmen. Jawohl, Herr General. Heute müsste auch der Zeitpunkt des Angriffs festgesetzt werden. Haben Sie einen Vorschlag? Die Meteorologen sagen für den 22. und 23. Mai günstiges Wetter voraus. Wir wollen mal nachsehen. Josip Broz, genannt Tito, geboren in Kumrovec. Wo liegt das? Ja, ich weiß. Sicher irgendwo in Russland. Vom Beruf Arbeiter, geboren am 25. Mai 1892. 25. Mai? Warum soll der Angriff eigentlich nicht an Titos Geburtstag erfolgen? Vielleicht wird er weniger vorsichtig sein. Josip Broz, genannt Tito, wird genau 52 Jahre leben. Sie haben mir eigentlich nicht gesagt, wo sich in Drvar die Russen befinden. Das sind meine guten Freunde noch von der Ostfront. Hier, Moskau. Ein General führt sie. Sede, Tito, dobro uredi dijete. Taj je general. Не бойся, будет. Антон! Товарищ Федя, здравствуйте. Здравствуй, Антон. Здравствуйте. Ну-ка, иди сюда, садись. Не могу, имам я sad državna posla.
Zdravo, domaćine. Zdravo. Sivo Anton. A nu-ка, малыш, иди сюда. Садись, ну как, нравится? Здравствуй. Здравствуй, Антон. Что нового внизу? Donio sam pismo druga Tita za vašeg generala. Садись, Антон. Товарищ генерал, для вас от Верховного Главнокомандующего. Je li to s Moskvom razgovaraš? С Москвой. Daleko. Далеко, брат. Ну, Александр, сегодня в гости к маршалу Тита. Завтра день его рождения. Решите идти? Ну, паренек, где ж та поллитровочка? Да вот она. Возьми, выпей. Ne smem, na dužnosti sam. Ты привез письмо? Da, predao sam. Возьми, пей. За победу! Госпиталь Куэли! Ой, товарищи! Выйти скорее! Выйти, ждите! Выйти, фашистов! Все равно победа будет за нами! Помните! Нас 200 миллионов! Прощайте! Прощайте, товарищи! Dobar. Kako ti se sviđa ovo, a? Dobar je film. O, Vasina. Što si zamislio, Vasin? Žao mi je ove Zoje. To je samo film. A bil ti našu Zoru tako šalio? A vi što ne žali? Bi đavola, on bi jedva čekao da mene nema. Vala i bih jer uši mi pojedoste vi skojevci. Te Vasina vozi parole, te razvozi radnu brigadu. Pa više me namučiste nego Hitler. Aj ja. Vasina. Noće si nešto hladno. A vas dve da ovako uhvate Nemci premrle bi od straha. Bi Boga mi. Niko se ne rađa hrabar. A kako se postaje hrabar, Milane? Ma hrabar se postaje samo čvrsto voljom, ili ti jasno? Nije to baš tako, Milan. Plesalo. Stalno je nešto plidikaš, kao da još u pelenu. Jesi li čuo sad? Svi to već znaju. Sad je postao dok najgorih brata u partizanskoj vojsci. Odakle si ti lik? Zašto? Nekako čudno izgovaraš riječ. Iz Maribora pri Dravi. A, Slovenka. Sve se izmešalo u ovoj revoluciji. Rat je. Sad smo svi jednaki. Tako će i da ostane, kaže moj komandant. A imaš li ti nekog Slovenca gore na Dravi? Što se tebe tiče, koga ona ima? Pitam tek tako. Slovenci imaju svoje brigade, možda je njen tamo. Lako noć. Zdravo li? Lako noć. Zdravo, Lika. Šta je bio odjednom te tako ode? Mladiću je streljan u Ljubljani, a ti je zapitkuješ. Nisam znao. Sviđa ti se? Zdravo, Mika. Zdravo, Milan. Šta ovo pišu u sred noći? Sutra je Titov rođendan, pa hoće da ga obraduju. Ajmo ovim putem, ovdje je kraće. Što sad opet plačeš? Ajde reci. Ne plačem. Vidim ja. Ne znam. Ima par dana, samo mi se plače. Zdravo, Milane. Zdravo. Što drpiš, a? Ne znam. Neki čudan strah mi se kao u telu. Smiri se. Jel gotova? Sad će. Bez nje ne smije da se vrati. A ti sjedi pa čekaj. A šta to dugme toliko ušivaš? Ja bi do sad već 5 ušio. Bi ja da je tvoje. Ali ne može vrhovni komandant ići u uniformi,
a da mu dugmete vise kad tepi. Daj ti to, brate, malo brže. Vidiš li ovu čoju? Oslobađamo jajce. Uđem ti ja u neku ustašku kuću. I opazim na glasoviru zavjesu. Opipam. Oho. Izvadim odmah makaca, one su uvijek uzame. I otfikarem jedan dobar komad. Gdje bi ja našao čoju za čin drugu Titu? Da nisam još onda mislio na to. Francesco, daj mi konac. Biće posla sada za nas. Trebaće uniforme za generale i ostale drugove iz vlade. Će li biti dosta ovo čoje za sve? Otkud ja znam? Ovo mi je prva država koju pravim. Ako ne bude dosta, zarobit ćemo koliko ti treba. Jel? Ko ti je ovaj? Ostao mi od kapitulacije Italije. Pjevao je đavo i svima se svideo. Tede mi ga otet brigade. Skoro se pobije. Ostavi. Vidim ja da ti to nećeš nikad završiti. Odo ja. Niko te ne drži. Idi, brate. A sutra rano zakucaj i eto uniforme tačno za rođendan. Pazi samo, dobro urani. Ajde, zdrav. Jetzt. Bomber zum Angriff. Stab 6, Bomberverbände. 1, 2, 3, angreifen! 1, 2, 3, angreifen! Stab 6, Bomberverbände, 1, 2, 3, angreifen. Stab 7, Bomberverbände, 4, 5, 6, angreifen. Stab 6, Bomberverbände, 1, 2, 3. Der Rössensprung hat angesetzt. Ich hoffe, dass Tito schlecht Schach spielt. Da, zove Bosanski Petrovac. Alo? Da, ovdje je komandant pratećeg bataljona Vrhovnog štaba. Pazite, Nemci nadleću Petrovac. Da? Treća grupa aviona leti u pravcu Drvara. Budite Da. oprezni. U redu. Idi gore, neka odmah obaveste druga Tita, dolaze bombarderi. Avioni, na svoja mjesta. Bomben auslösen. Meni moga mitraljeza. Neće ga bomba. Jetzt. Fallschirmjäger, erster Welle zum Angriff. Stab 18, Startbefehl für Kampfgruppe Panther, Kampfgruppe Greifer. Auf dem Bild ist Tito, der Banditenführer. Zweck des Angriffs ist die Festnahme Titus und seines Stabes. Nach Möglichkeit lebend. Kampfgruppe Panther! Greifen! Die Segler!
Strilice. Puštaju jedinice. Vreme pada. Alo, ovde prateći bataljon. Alo, oficirska škola, jesu li to Šipovljani? Alo! Ovako, ti probi se u grad i vidi zašto se ne javlja radio stanica. Razumijem. Ajde brzo. Razumijem. Ti komandiru, sa Vasinom kako znate da izvučete Rusi i Amerikanci izvan grada? Razumijem. Alo! Evo ti pismo za šefove stranih misija od vrhovnog štaba. Lično si odgovoran za misije i ne vraćaj se u grad. Ja bih radi ostao ovdje. Ja znam bolje gde si potreban. Alo, Šipovljani! Ti, pravo u Šipovljanu oficirsku školu. Kaži komandantu da po naređenju vrhovnog štaba odmah krenu u Drvar. Razumijem. Antone, u štab Ličke divizije. Nosiš pismo druga Tita za komandanta. Razumijem. Alo, Šipovljani, alo! Komandante, treći vod sam rasporedio, povukao do Pilane kako ste na redu. U redu, odvedi gore nad pećinu i javi se u Marku, brzo. Alo! Probaj još jednom da dobiješ radio stanicu. Alo, radio stanica, alo! Druže komandante, zovu vas u vrhovni štab, odmah. U redu. Idemo pred pećinu. Alo, radio stanica! Padobranci. Alo. Alo. Vrhovni štab. Alo. Niko se ne javlja. Je li to treća Lička? Ovdje je komandant divizije. Dajte mi komandanta. Milane, Nemci bacaju desant na Drvar. Desant! Odmah kreći sa brigadom. Gde ćemo? Sad smo stigli s položaja. Nemci u Drvaru. Reče. Ovdje, drugovi! Njemci su napali vrhovni štab! Dište se, drugovi! Krećemo za Drvar! Ajde, brže, drugovi! Hajdemo do pećine. Drugo, oficiri udarit će na Titovu pećinu. Hajdemo do škole. Idemo, drugovi! Idemo!
Fighters are landing. Das sind Amerikaner. Where's Ginger? She'll be scared out of her wits by all this shooting. What headline would you write on this? The killers descend from the skies. Henny hoch. Where is Churchill's son? Mr. Randolph Churchill is apologizing for not greeting you in person. Meine Herren, nun trappt mal gefälligst los. Vi ćete prugom do Pećine, a mi ćemo prema Golubiću. Druže komisar, mene! Napred! Drži ovo. Na. Uvisam prema Pećini. Brže! Brže za mnom! Brže za mnom, prugom! Požuri! Naš hezjaj. Stevo, odakle ti automat? Ovaj mi ga dade. Dobre, odmakli su. Sergij, meni je naređeno da ostanem s vama, ali dole je malo naših. Иди. Vodi gore u brda. Здравствуй, Сергей. Счастливо. Держись, браток. А ну, намер. Na starom sam mestu. Poduzmite sve što je potrebno. Tito. Kad si dobio ovo? Ima oko 1 sat. Nemci me zadržaš. Je li pala koja bomba na Pećinu? Gdje komesar? A tu si. Pazi. Ostani ovdje sa načelnikom. 2 bataljona povucite u divizijsku rezervu. Dobro, komandante. Molim. Glavnina im napada oko groblja. A nekoliko desetina je driličara drže pod vatrom Pećinu. Niko ne može maknuti iz nje. Pratioca Vladu pokosi rafal čim je stao na verandu. Prateći bataljon drži lijevu i desnu stranu Pećine. A jedan vod sa drugom Markom brani prilaz od ozgo, sa Gradine. Jesi li bio u Pećini jutros kad je počelo? Od sinoć sam bio na straži tamo. Jutros rano iziđe drug Tito, gleda bombardere. Posle dođeše i ostali drugovi iz vrhovnog štaba. Jedna bomba pade sasvim blizu. Ponese nas udarac zrak. Svi se povukuše u Pećinu iza barake. Kad padoše padobranci, drug Tito i drug Marko izdaju naređenja oficirima. Zatim maršal uze snajperku, ali mu drugovi ne dadoše da puca. Da, dobro. Nadiru nemački tenkovi. Ostani za vezu. Koliko li treba našima da stignu. Idemo gore da ih sačekamo. Stanite ljudi, šta je? Ali i ubijaju sve živo. Navalilo sa svih strana. Pretražuju kuće i deru sa koludi. Gdje je Tito? Los, kommen Sie mit. Sag, wo ist Tito?
Titos Uniform. Sag! Wo ist Tito? Sprich schon! Bringen Sie die Uniform zum Stab. Durchsucht noch einmal alle Häuser. Wo die Uniform ist, da ist auch Herr. Oberleutnant, sehen Sie mal. Wir suchen weiter. Sagst du es nun oder nicht? Wo ist Tito? Rede! Rede, Partisan! Rede! Wo ist Tito? Wo ist Tito? Gewähr den Anschlag. Ich werde bis 5 zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Fertig! Wartet. Bitte, reden Sie. Oh, reden Sie doch. Bitte. Bitte. Herr Offizier, Tito hat vor 5 Tagen der War verlassen. Rückst! Er ging mit seiner Begleitung über den Berg Lekovaca. Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Feuer! Feldwebel, Sie sind Schwein. Herr Leutnant, ein Funkspruch. Ich komme. Die Gefangenen zur Sammelstelle! Ein Marschplan! Euch sollte man eigentlich umlegen. Aber lasst die Herrschaften erstmal Munition tragen. Jawohl. Los! Hauptsturmführer Ripka hat erfolgreich Na, die schon. Landung durchgeführt. Sie sollen sich dringend beim Stab auf den Friedhof melden. Ja, das ist Titos Uniform. Sind Sie denn sicher, dass Tito nicht in diesem Hause war? Das war nur eine Schneiderwerkstatt. Hauptsturmführer, alle Häuser in der Zitadelle sind durchsucht. Tito ist nicht da. Wo wer denn der stärkste Widerstand geleistet? Aus diesem Hause wird am meisten geschossen. Man kann nicht heran. Wo? Hier? Jawohl. Also aus diesem Hause. Dann ist auch Tito dort. Was wartet ihr denn? Sterite municiju. Gađajte samo uživo. Slavko, ne izviruj. Razija, dodaj mi brzo bombu. Slavko! Razija, na njegovo mesto. Koliko je sati? Pola 9. Da oni nisu pali s neba, sad počeo naš partijski sastanak. Duško Bajić, šta je? Otvaram partijski sastanak. Duško Bajić. Prisutan. Zora Zeljković. Ovdje.
Slavko Bojanić. Ljubo Bosnić. Die Handgranate. Savica Solomon. Ovo je posljednji sekretar. Mile Grubor. Evo me. Vazi Omanović. Ovde. Otvaram partijski sastanak okružnog komiteta Skoja za Drvar. Dnevni red. Jedna jedina tačka. Odbrana vrhovnog komadanta. Bomba, drugovi! Nepribličeni! Habe ich gesagt, schnell! Los! Du bist Kriegsberichterstatter. Mal gut, dass du ein wenig siehst davon, wie die Deutschen Krieg führen. Ich will nicht mehr. You damn crowd, ich bin Amerikaner. Basina! Good God. Deder, ti požuri malo saveznici, I'm dok vas ja coming. sve pokupim, proći će I'm rat. coming. No! Schnell! Los! An! Weiter! Nach Wo steht das Haus da? Granate! Halt! Zurück! Zurück! Komm raus, du Bandit! Flucht nochmal! Komandant, daj mi te bombe. Vidiš da si bolestan. Dolaze. Druže komandante pratećeg bataljona, doveli smo oficirsku školu. Dobro ste stigli. Kakvo oružje ima? A neki samo pištolje. Komandant, daj mi bombe. Nema bombi, idi tamo iza stene. Ti drži svoje ljude desno. Nemci pokušavaju da se probiju iznad pećine.
U redu, ajdemo. Dacina. Šta je sa Lepom? Ne znam. Hände hoch! Vorwärts! Macht Aufnahmen! Genug? Sehr gut. Hände hoch! Aufnahme für das Titelblatt. Eine Partisanin ergibt sich. Da sind ja noch welche! Los drauf! Kako se postaje hrabar, Milane? Hrabar se postaje samo čvrstom voljom. Aufnahmen. Macht Aufnahmen. Das ist Titos Wagen. Ja. Wo haben Sie ihn denn gefunden? Jenseits des Flusses. Also drüben. Hauptsturmführer, auch das letzte Haus vom Dürrer ist besetzt. Tito haben wir nirgendwo gefunden. Was ist da oben am Berg los? Das da ist die Mühlenschlucht. Da wird heftiger Widerstand geleistet. Da haben sie einen Lastensegler abgeschossen. Das ist der Stab. Tito ist dort. Konzentriert alle Mann und stoßt vor. Zu viel. Fuß, Fuß! Los! Dauerfeuer auf dem Höhlenausgang! Aus diesem Felsenkäfig wird Tito nicht entwischen. Was ist das? Maršal i drugovi će se sada probiti gore do gradine. Tuku sa crkve, nemoguće je proći. Vidiš da sve drže pod vatrom. Vrhovni štab ne želi žrtve koje se mogu izbići. Tito je doneo odluku da se napusti pećina bez obzira na sve opasnosti. Naši dobro bio odozgo. To je drug Marko sa mitraljezcima. Jedva su nagovorili druga Tita da se skloni. Ovaj moj gleda maršala kako stoji izložen mecima i primijetili da se skloni, a Tito kaže drugu Kardelju: jesi li vidio, vodnik naređuje vrhovnom komandantu. Majore, odgovor za druga Tita iz korpusa. Predaću odmah maršalu. Nosi ovo odmah gore na gradinu, drugu Marku. Razumem. Saznali su da je maršal ovdje. Sada će svi navale ovamo. Da li će stići Ličan? Idi dole na položaj i ne puštaj ti bliže. Čim maršal i drugovi iziđu, poslaću ti kurira. Čekaj. Šta je ono? Nemci žele da se probiju kroz selo iznad pećine. Ako provale gore, ugrožen je vrhovni štab. Idem tamo. Tucite preko. Nemci se penju kroz selo nad pećinom. Neko im daje otpor. To je sigurno oficirska škola. Pucajte, drugovi! Provalit će iznad pećine! Nemamo više mene! Wartet ihr denn noch? Los, ran! Hvatite noževe! Napred za mnom!
Brže u zaklon, navalit će opet. Daj ova. Mit Fuchsbruch. Gebt Lagerbericht. Ist Tito gefangen in Rendulitz? Antworten Sie. Tito ist nicht beim Friedhof, sondern in einer Berghöhle. Erwarte Festnahme in einer halben Stunde. Ripka. Jawohl. Die ersten Gräbengänge des Flusses sind genommen. Wir sind fertig, bevor der Funkspruch ankommt. Bleiben Sie hier. Halten Sie ständig den hellen Ausgang unter Feuer. Ich gehe runter, um die Operation persönlich zu leiten. Zu Befehl. Los! Kommen Sie mit. Milane, ko je to bio? Bacin. Znači dobio je bombe. Eno ih. Provaljuju kod mosta. Ist in der Felsenhöhle. Ripka hält ihn in der Zange. Wenn drinnen bleibt, ist fest. Kommt raus, ist tot. Tito hat die Wahl. Was ist mit den ausländischen Missionen? Die Engländer sind rechtzeitig verschwunden. Einige Amerikaner haben wir gefangen genommen. Die Russen haben sich gewehrt. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Herr General, das Flugzeug aus Delva ist in Anflug. Also haben Sie ihn gefasst. Das muss man sich ansehen. Zum Flugplatz. Den Wagen! Gratuliere. Der Führer wird das zu schätzen wissen. Danke. Hoffentlich lebt er noch.
Wo ist Tito? Herr General, wir haben nur die Uniform. Die Eingesslok läuft noch. Was haben Sie zu berichten, Hauptsturmführer? Herr General, wir werden... Ins Lazarett. Diese Uniform möchte ich noch heute an Tito persönlich sehen. Ein Wagen, schnell! Opet spuštaju padobrance. Kud baš sada dobiju pojačanje. Maršal je upravo izišao iz pećine i probit će se gore. Vi kasnije iznesite arhive i povucite se za nama. Enver je izopilan i kaže da nema odstupanja. Razumijem, druže komandant. Funkspruch, Obersturmführer. Mit einem weiteren Fallschirmjägerkontingent nimmt Tito um jeden Preis gefangen. Haben die Front durchbrochen. Weitere Verstärkungen treffen ein. Rendulitz. Hermann, komm! Alle Kräfte, jeden Mann unten einsetzen. Jawohl! Los, nach links! Dann über der Wagner! Ponavljajte vrhovnog komandanta, vas trojica, ostajte kod arhive! Zapalite benzinom samo ako Njemci provale ovdje. Jasno? Razumemo! Eno ih, maršali drugovi se penju gore. Maršal naređuje da pazite na rastojanje. Idite od zaklona do zaklona. U redu. Sa crkve nas odlično vidi. Los! Los! Feuert auf die Kolonne auf den Berg! Oficirska škola nema više municije. Ostani tu. U redu. Pucajte, drugovi! Pucajte! Ne puštajte i dalje! Samo još malo da izdržimo. Još malo. Brže, proleteri! Unsere Leute haben den Bus passiert. Jetzt sind sie fertig. Nicht nochmal! Zahlen!
Idemo, Buda, bliže. Drugovi, naprijed! Juriš! Evo Ličani. Udaraju im s leđa. Drugovi borci, stigli su Ličani! Ura! Ura! Sinovi moji dragi, posvetite ga. Evo i stigli Ličani. Požurite. Ajde s nama. Auf die Leichtverletzten zum Kampfeinsatz. Los! Feuer! Feuer! Ja! Nein! Los! Aufstehen! Du! Du! Auf! Auch du! Nach vorn! Los! Los! Komm zurück! Aufstehen! Los! Aufstehen! Jovo! Bacite se stigu desno! Inu ih! Titova pećina sva je u dimu. Ostavi jedan bataljon u rezervi. Mogu ne ići novi podobranci. Sve ostalo bacaj dole. I ja idem tamo. Nile, pazi, ti... Šta je? Bolničari! Nemci su zadržali Ličane kod mosta. Pucajte! Šta čekate? Nemamo više municije! Sad smo gotovi. Čekajte još! Razumijem! Stigli su. Gde maršal? Gore, penju se. Sigurno su već izašli na prugu. Stigli su do barake. Maršal je izišao iz pećine prije sat vremena. U redu. E pa druže, komandante brigade, čestitam. Tvoji su već kod pećine. Dobre. Pogledaj. Našli konet na grob.
Wir sind umzingelt. Wie viele Mann sind noch kampffähig? Nur noch etwa 100 Mann. Bis die Panzerspitzen eintreffen, müssen wir um jeden Preis durchhalten. Es folgt der Wehrmachtsbericht für den 6. Juni. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Am 25. Mai haben unter dem Kommando von General Rendulitz stehende Streitkräfte einen erfolgreichen Angriff auf den Stab der Banditenhorden Titus in Dirwar ausgeführt. Die Banditenkräfte sind völlig zerschlagen. Heute früh landeten englische und amerikanische Verbände in Frankreich. Unsere Truppen umzingelten die Alliierten in der Normandie. An der Ostfront fanden Gegenangriffe im Raume von... Da sehen Sie, welche Bedeutung der Führer unserer Aktion beigemessen hat. Der Fallschirmansatz auf Dirwar wurde zusammen mit der Landung der Alliierten in Frankreich verkündet. Immerhin, Dirwar haben wir eingenommen. Jawohl, aber mit 20 verstärkten Kräften. Und doch haben wir weder Tito noch einen einzigen Angehörigen seines Stabes gefasst. Was macht Tito jetzt bloß? Seinen Geburtstag werde ich von nun an als den Tag meiner Ablösung feiern müssen. Ovde Radio Slobodna Jugoslavija. Dajemo vijesti. Njemački desant na Drvar doživio je neuspjeh. Naređenje vrhovnog komandanta druga Tita da se pređe u protunapad u potpunosti je izvršeno. Naše jedinice oslobađaju veći broj novih gradova u Bosni, Hrvatskoj i Sloveniji. I 7. neprijateljska ofanziva doživjela je poraz. Na istočnom frontu njemačka vojska u povlačenju pretrpjela je nove teške gubitke. Je dobra rođačova američka novina, nikako da ispuši. Odvezlo sinoć Amerikanca avionom, pa prije nego će polećeti pita me nakon nasitno za desant. Hoće da nas piše u novi. I ja mu opričam kako smo ih skupa s Ličanima cijele noći tukli na groblju. I kako pridođoše Dalmatinci iz udarti. Prašti i bomba, rođače, veli mu ja. A mi udaramo 3 juriša. I taman da ih prezoru onako opkoljene pridavimo, stiže naredba. Povlači se, razumiješ. Naredio šta povlačenje zbog njemačke tenkova. Što da gine narod kad nije prešao? Nego, dadoh ja Amerikancu na rastanku onu Titovu sliku što su je Njemci nosili u desantu. Pa mu velim, ponesi ti ovo rođače familiji u Ameriku, neka vide u koga si vojsku služio. Ma slušaš ti mene? A ovo mi on dade za tebe. Za mene? Hvala. Pokret!